me pacha wo me pese nyoma President Mahama ene nsama okeka no na me pese me kan kakra. All right. Na mu media fue that the Fred Mesraw. Mo pe kwan mo be fa so a mo be interview papa yi a obetimi aka de oba opese oye. Any school no said ye ohunifa. Any adwen a wafa e wo school ni ho a oba ode befa so. Because me who say sa school yi e ho asem SHS ni o se hwan yi no. Ne bonyo sokra ompe kra. But oka amanfo ebe betia ni nti no ntimi nka. Enti time bia na obenya akwanya kakra no. Oka ho asem se no na ebo man ne ka enti yanya ne sen enti oba enti dan pa no di school no ebe fa so na mom bio me pesa nanado edi school no ho asem ekọ parliament ho na wo mo de gitum e ma no ewo constitution nim say obia obebe bia aban bia obebe bia no ont means the school no enka say o school yi boy akanti no ene ye giant say wo for no ntua school fees anase say sa na beba de a ene na esremu de no so akwa me nkroma ye na omu no ko school ni free no esese wo omu no so nyina de ni etwam na obi achia no bi ni tua no so de se si ya na do aye ni say ni de ni tua ne de esese e baso enti that the friend me the school na le hia me anado ye school ni kwa na hwe ka ho kra na me pe because me nim sane school no e ho fa so etie eni ye mo a nkrasefo a hihye nkrase a yentimi ma me phone ni around and Ghana o ma me nka ho a school kra ntimi nwie aho enti me sra school ne de omo ma no enko yemfa enti just emra enye dwuma constitution ni mu na entim forever obi obebe bia ntimi touch school no eno ane mesre enti daddy friend me das minim su ni nyina no udi hu dwuma nya me nka ho se eye no kra se di na o ye na ye bone na o se wanya nu hu enti se de reverend father reverend minister ma ba fa me bone cheme I wish you happy birthday kede na efe ka senka hona nanka maset o de cheme minim ye se on ka se happy birthday no anko mbedi nkomo oni na di nkomo mbedi na kama but na utirimu de na otan utirimu de ne ho ye wahi utirimu de udi ne ho ya utirimu de na wabon ho poboni nyame ehwe ade a enye na ye dangerous sa ade ni tine ma agrada etimi fa wo sakola ketekete a utue no fo ano e control wadwene eni onipa bia na boys ni na because asem shiwa onfa boni nchentem o ma asem shiwa kuma mu che enu ntina otimi gina wa so dem et papai oil makoma ko 7 8 the bronchophobia because asem shiwa so a we need time say we calm it down nka obi a wa ye obone na wasa fatally for ratio birthday ka hona nka ma setre wi wasan bi gu nani ma se woni ne wasem na ugusu ne wasem na woni party ni asem no ade duru kwese da asoro ma amutina na ase muntie nyansasem onu obi twi man so na kuma mu onu obi ekun na kuma mu no asan begina ho no abe ko tu quotation Matthew erare se mo unu afu mo afa ne bone eche no no be ka kire wo ahu so agimi na nso no obi afu no me nka se kufu ado kra afu no ba me de hye ho sa ase oso mfenche no but ono san be tu fu se fa bone eche obi yo bone afa che no ahu agimi wo ya sore ba ahu so agimi wono onfa se mo nche hwem enu aburi a wa bronkrofo wa so dem se omogu ne hu fin yes na se wo wutimi ka se obi gu hu fin eye wo ya na wo buru ne nua na wo de wo wutimi bu obi nua wo no de obi agu hu fin ma ye wo ya ma wo buru ne nua but na he kufodo ni mguase a wo gu no ene tag ya wo de tag no so no so buru nua ye se nka so buru nua wan so ombru nua da gunanimu ase a na tam ne beso se wonimu a ka wasatira wadwene
unsatrai awose wo sakra efiri ne ye ne su na wo dan na di no na unkwala na wo wachi no ehun se abrabo na mo na wutu no na mo papa antisa o mana ukumgu na ase no omdo bokwa koto manim ye fa wasem nisia ne mo sa video wi ntwato na ye mpontam ko na ya o metamaso tamana isi biara ba sesaba adenti na asat na wa fe wo sesafo na o se akoma tinye no safo na wo so oje ye mbuka fui ene ayentem frem ebegire koma tinye no afi de wo se ayentem frem asa akoje safo no abesensen soro research unim the reason why because unim say san commission obeshe you free prison by obeshe yen enye nyame na ka kire na yetro o di prison ho abufu na beshe san nkomhuru no faso bi ni so owie no osame kan say na yi a no be pa chew e ba ne say no wo be kasem abepa chew na di asem na wo be kan kwa na no anu nya di nsin we no se de wo kan mo e di ni nam uduru sunya e say okoto onik akrao wonnam to wonnam busasabe boa sister ba ya wase mintwa so no ma nkana sem bi obi so ohwem bi mu no I don't care ohwem bi mu fine wo bana de make a opa no afa sisi wonnam to ane wo gu MPP party no hu enu ase on tinkan no is no wonnam to ensori on me quotation kochi preach ana enu an se ne dia se wonnam ana ase de aye fa se Chelsea ni Barcelona no to do ho ana wasi nkunya no wagu agufo ado ne ba wo nya ho anu ase because won hu se club man dey into take his advantage no na o de agu mo ni mu ase ade na wo ye no eye campaign wo ye me ka kire mo ne campaign e de ma opposition party ana wo ye ni to do so se ma me nka ho asem bi mu a e be boy etiri so daachi si anka ho asem bi mu a daachi bi no obesa ka say all start no MPP for hwe ne hwe han ana odi akowie ne munti ase e campaign message no de nam e agenda sa ko e betena Israel FM no obi enim sese no obeye o start boko mo hu ba bi akowie si nyame na apie stadium adawro ma ya tede to a ka okwan a odi MPP be fa so asante radio wan ke be ni pa wan ke be ni pa wan MPP for a travel obi ya de na nya ye betena hu se ya hwe na later na fe ye hu se ade na wo ye na nya wo se itu ho na mo na asawi me eno na se na ame me problem was de me pese oja aka na me sumi ja ne ho asem ka se wo se na nado ne ba umia ene IDP aye ne bone na onye bone bia sa we de na pese oja aka wo do pa won ne kufu de atam from an pako se nyimire I don't care akufu ado ne pe ana odi na ho koma no enti so be di na tem a woni na tem but de me pese oja aka